I never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sana Sobi maupun di sana Larado. Sobok balik sana di kamera pemburu channel. Hari Minggu sana tanggal 26 Mei tahun 2024 itu berburu di Sungai Sadah sana. Sungai Sadah Kapaloi Lalang, Kabupaten Padang Pariaman. Mudah-mudahan buruan Hariko masuk sana. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe kamera pemburu channel supaya ambo lebih semangat untuk buat konten-konten terbaru yang lebih menghibur di sana, baik di sana di kampung maupun di sana yang di perantauan.
Weh, awak sirang nampak ni apa-apa lah lampu tangkap habis tu nampak. Dapat ni kakak ni tu ah. Kedua roh. Hilang anjing.